Atención, atención, damas e cabaleiros, rapaces e rapazas de todas as idades. A escola e a Banda Municipal de Música de Lugo presenta vos Un día no circo. Quen pode esquecer as atraccións, os cheiros e os sons do máis grande e mellor circo? Un día no circo traevos unha viaxe onde atoparedes paiasos que vos farán rir, acróbatas equilibristas e trapecistas que vos deixarán sen alento, domadores de feras e o impresionante Home Bala. Así que tomade asento, relaxádevos, poñédevos cómodos e disfrutade do espectáculo que trae para todos vos o circo. Esperamos que disfrutedes con todas e cada unha das nosas funcións. Xa chegan, xa están aquí. Contemplade aos nosos artistas no tradicional desfile de presentación. Un forte aplauso para todos eles. Mirade, mirade, para o alto da carpa, alá arriba sobre o trapecio, sobre o trampolín ou sobre o aramio, os nosos acróbatas e trapecistas ofreceránvos un espectáculo que de seguro non deixará indiferente a ninguén. Equilibrios, acrobacias en rede. Aquí están, recibámolos con un forte aplauso. Aquí veñen, xa chegan, cargados de trucos e sorpresas, os homes alegres sobre zancos que semellan chegar ao ceo.
payasos rosmóns, payasos conspiradores, payasos patosos e os payasos máis bromistas de todos, os payasos cos que escacharedes coa risa. Disfrutade coas súas argalladas.
E agora aperten os cinturóns e asenten os seus puchos, pois estades a piques de disfrutar dunha demostración de valentía, de perigosidade e de enxeño que xamais ningún home puido concibir. Primeiro escoitarán unha explosión de cañón e ¡zas! Tras unha nube de fume prateado aparece o noso heroe, o home bala.
osos en bicicleta, divertidas focas xogando con bolas sobre o fociño, tigres de Bengala e leóns pasando por aros, fermosos elefantes saltando e danzando e pesados hipopótamos facendo equilibrios sobre barriles. Esperamos que este maravilloso público disfrute coas excentricidades dos nosos animais. E agora sí, damas e cabaleiros, nenos e nenas, novos e non tan novos, gracias por acompañarnos e que comece o desfile de despedida, a última oportunidade para contemplar e aplaudir aos nosos grandes artistas.
Bueno, queridos amiguiños, pouquiño a pouquiño, aínda que non volo pareza, estamos a rematar a nosa actuación de hoxe. Bueno, pero si queredes, aínda podemos tocar outra máis. Moi ben, de acordo. Esta que vamos a tocar ahora, tédela que cantar con todos nós, seguro que a sabedes. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, un mundo de ilusión, El lleno circo de daba alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor. El circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Pasen a ver el circo. Otro país, otra ciudad. Pasen a ver el circo. Es magistral, sensacional. Pasen a ver el circo. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír. Hola, don Pepito. ¿Pasó usted ya por casa? ¿Y vio usted a mi abuela? Adiós, don Pepito. Hola, don Pepito. ¿Pasó usted ya por casa? ¿Y vio usted a mi abuela? Adiós, don Pepito. La gallina turuleca ha puesto un huevo. Ha puesto dos, ha puesto tres. Muy bien, todos. La gallina turuleca. Ha puesto 4, ha puesto 5, ha puesto 6. Los profes también. La gallina turuleca. Ha puesto 7, ha puesto 8, ha puesto 9. Déjala la gallinita. Déjala la gallinita. Déjala que ponga 10. Susanita tiene Un ratón chiquitín. muy bien. Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies, soñando que es un gran campeón. jugando al ajedrez. Atentos, solos. Mi barba Tiene tres pelos. Tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera 3 pelos, ya no sería una barba. Queridos amiguillos, veixo que non tedes ganas de marchar. Otra y otra y otra.
Xa empezamos outra e outra e outra e outra e outra e outra e outra. É que queren outra. Hai empanada fora, gratis. E logo espérame aquí. Vou eu, veño ahora. Vamos a ver. Que lles podemos facer? Que lles podemos ofrecer a estes rapaces? Un examen, si Un queren examen? outra. Queredes outra? Examen de matemática... No, De música, o mellor. de música. Examen de música. Sí, sí, sí. Tedes que acertar tres. 3. Empezamos. Atentos. ¿Cómo se llama este instrumento? Buah. Buah. ¡Salchichón! Buah. ¡Uy! Ese está chupado, ese está chupado. Ese está A ver, chupado. vaya otro. Trompeta. Non sei, non entendín moi ben. Son moi espabilados hai que poñerlo máis difícil. Hai que poñelo máis difícil. No. Estes rapaces sábenas todas. Ah! Trombón. Trombón? Trombón? Cachofón. É mellor marchar, non nos entendo. Eu creo que é algo de fagó, me parece. Non me fagas caso, O boi. O boi. Oh, mamma mía. Vámonos. Fagón. Fagó, de fagón. Vale, último. José. Pois sí, é verdad. Bueno, ahora entre todos vos vamos a escoller ao azar, un rapaciño, para un obsequio que temos aquí, unha ovella, que non a damos empaquetado a naide. Eso non é aquí. Ai, non é aquí. É pa noite. Ai, é unhas rifas que ten... Vale, Va. moi ben. Vale, entonces vamos a facer unha cousa. Aí hai xente que levanta a mão. Igual queren dicir algo. Ah, vale. A ovella non era pa aquí, confundiuse. Eso todo lo que facer na clase de matemáticas cando haya unha pregunta difícil. Aí, levantade a mão. A ver se o sabedes. A ver, vamos a facer unha cousa. Como aquí hai xente que sabe moito e outros vexo que chegalles ben, vamos agora a tocar unha canción e vamos a repasar todos os instrumentos. Solo que aquí isto vai molar moito máis, vai ser moito máis divertido. Aquí podedes berrar e saltar e incluso aplaudir o que queiráis, pero non agora, cando empece a canción. Queridos amiguiños, con todos vos, a banda do circo! Esas palmas! Con todos vos, os trombóns! Os trombóns! Con todos vos, a madeira! Clarinete, fagón e frauta! ¡Bravo! ¡Aplauso! E agora con todos vos, o saxofón! ¡Aplauso! ¡Bravo, bravo! ¡Sí, señor! E agora con todos vos, as trompas! ¡Aplauso! ¡Sí, señor! ¡Bravo, bravo, bravísimo! E agora que veñen, agora con todos vos, as trompetas! ¡Bravo! ¡Aplauso! ¡Bravo! ¡Sí, señor! E agora, o instrumento máis grave da banda, as tubas!
Ahora, por último, pero no menos importante, a percusión. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Sí, señor! E agora sí, ese último aplauso! ¡Bravo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Moitas gracias, amiguillo! Gracias. Vamos pa casa, Lola. Ainda estades aquí. Pero- Pero non marchades aínda logo. ¿Por dónde se sale? La puerta de atrás está cerrada. Pois vai ser complicado. Por ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Pero que queredes outra logo? Ahora sí que se complica el tema. Ahora Ai. temos un problema de verdade. Puedes preguntar. E non o que tuvo Houston. Ai. Aquel día. Hay profesores de músicas aquí. Hay una que sale fatal, acordaste. Moi ben, están localizados. Xa están localizados. Tranquilos. Moi bien. Xa temos localizado a un, a outro ali. Bien. Vale, vale. Moi ben. Vale, de acordo. Atención. Seguridad, seguridad. Ima, Teresa. Vale, seguimos. Moi seguimos. ben, amiguiños, moi ben. Xa sabemos que estades moi ben de gorxa, pero ahora vamos a ver que tal estades do oído. Vamos a ver. Temos aí un tema, pero non sale nada ben. Fatal. E danos algo de apuro. Non sei, hoxe non hai de mercado, non habría tomates por aí, non? No. Vale, entonces hoxe logo podemos soltar. Temos un tema que non sale moi ben porque claro, un tema que non me gusta a mí moito é Dimir Jason, pero non o podemos tocar porque non nos sale aínda ben o movimiento, entonces No, vamos a esa deixar no. para outra vez. Pero temos outro aí que tamén está moi ben. Tengo un tractor. Ten un tractor amarillo. Non é ese. É un pouco máis antigo, pero pouco máis. Ah, Xa sabes cal é. Bueno, mirade, vamos a ver facer unha cousa. Non temos máis cancións máis que esta, así que agora, despois que acabe isto, lo sentimos mochísimo, pero acabouse. Non hai máis. Bueno, bien, pero ainda non chegou. Algúns alegraránse, como está claro, e outros non. Vamos a ver, vosotros vamos a facer un exercicio de imaginación. Imaginade ahora vos, rapaciños, que sodes todos, e que estades moi ben lucidos e mantidos. Imaginadevos, fai 40 anos, os vosos papás, cando tiñan a vosa idade, que pensades que vían eles pola televisión? A ver, non había Enrique Iglesias. No, solo estaba o seu papá. Pois naquelas televisións que había antiguamente, había unhas televisións de blanco e negro, sin mando a distancia, porque só había 2 canales, non facía falta. Pois había uns rapaces que se chamaban los payasos de la tele. Sonamos. Sonamos. Pois deses payasos de la tele só quedamos 2, porque os outros non quixeron seguir traballando. eu non salí Ahora na tele. pagan moi mal. Eu non salí na tele. Ti non saliste na tele? Non me chamates. Ai, bueno, pois escapouseme, pero tú non te preocupes, cando paguen xa te chamo. Ah. Pa a próxima. Bueno, resulta que aqueles payasos de la tele eran lo más en aquel momento, eran lo más. Número 1 en las listas de USA, que non sei o que significa, pero queda moi ben. Resulta que tiñan un temazo. A ver, como vos diría eu? Os payasos de la tele naquela época eran o que había. Hoxe hai outros payasos en outras teles tamén. Pero bueno, resulta que tiñan un temazo, entre outros moitos, que se chamaba El auto de papá. Ah, Ahora vaisme decir que vos sona. Sí, señor, así me gusta. Vexo que entrades moito no YouTube. Bueno, resulta que para esa canción necesitamos a vosa colaboración. Por qué? Porque senón non se pode facer.
Resulta que este era un coche moi vello, que conducía por unhas carreteras que non existía o alquitrán, aínda non se había inventado. Era todo pedras e terra e curvas e baches. E resulta que ese coche, Fofito, dilles aí, como había que encender ese coche? Díllelo, que a mí non van a facer caso. Que era o primeiro que decían? Os payasos. Ai, iso tamén é verdad. É moi importante. Collían carreira e decían, como están ustedes? Fatal. Sí. Berraban algo máis. Como están ustedes? Bien, sí, señor. Sí, señor, xa se parece a miña televisión. Muy bien. Vamos a ver. Resulta que aquel temazo que se chamaba El auto de papá conducía por uns camiños moi malos. Como había que facer para encender aquel coche? Díllelo, tía, díllelo. O meu empuxando sempre. Empuxando. E aparte de eso, cando había suerte, cachave. 3 veces. 3 veces. Vamos todos xuntos. Ra. Moi ben. Bueno, fatal. Bueno, por Dios. Fatal. Por Dios. Resulta outra cousa que tiñemos. Xa non era culpa do coche, era culpa dos camiños. Había unha zona de curvas moi perigosa sempre. Curvas. Como vamos a facer? Poñado potro. A ver todos vos, amiguillos. Así, moi ben. Moi ben, doblada a cadeira, que ainda tedes moi nova. Sí, señor. Outro problema que había. Os baches. Os baches. Non te vayas, Fofito. Espera. Pero que fai este Fofito? Que saca de aí, por Dios? Fofito. Mira, meu pobre. El cree que vamos á praia. Vaya por Dios. É pouco. Ai, pouco. Bueno, el tonto non che parece, Bueno, parece, pero non é. Resulta que, claro, sabedes por que o fai? Porque, claro, outro problema que tiña este coche por aquelas carreteras eran os baches. Cando chegabas a un bache, que facíamos? Fofito sempre. Cuidado. Podedelo facer vos tamén. Chegábamos a un bache. Inda se pode mellorar. Cuidado. Moi ben, moi ben. Cuidado co techo. Cuidado co techo, eso sí. Porque os rapaces de ahora tedes moita energía. E senón, que lle pregunten aos vosos pais. Bueno, vamos a ver. Outra cousa máis. E era definitiva. Empezamos xa. O claxon. Naquela época, se non tiñas un bo claxon con un sonido grave, non eras naide naquela sociedade daquela. Entonces, sempre se pitaba 3 veces, polo que fose. Pois porque a mellor avistaba posto de antigo, pero había que pitar 3 veces. Sempre. 3 veces. E como era sempre? Díllelo aí. Pi. A ver, un poquinho máis forte. Fatal. Espectacular. Fatal. Vaya pedazo de claxon. Bueno, vamos a ver. Xa podemos comezar. Vamos a dar 3 veces a chave. Maestro, cando queira, delle ao jarabullo. 1, 3 veces. Ra. El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo en un auto feo, pero no me importa porque llevo torta. Atención, amiguiños. Temos que agachar as cabezas, que vamos a entrar en un túnel. Por el túnel pasarás, la cocina tocarás, la canción del pi pi pi, la canción del pa pa pa. Vamos de paseo en un auto feo, pero no me importa porque llevo torta. Ai, que pasa? Ai, a Guardia Civil, que pasa? Luces de colores, festa, Guardia Civil. panorama, panorama. ¡Viva la madre que os... Non é aquí eso, hombre. Ai, Fofito,
Por que paracha o coche? Que hai aí enfrente? Festa, luces, colores. Como que festa? Aí hai un semáforo. Luces son as que che faltan a ti. Pero vamos a ver, Fofito. Pero vamos a ver, hombre. Pero vamos a ver. Parece mentira a estas alturas da película. Non sabes o que é un semáforo. Parece mentira, Fofito. Sabes o que é un semáforo, sí ou non? Vosotros sabedes o que é un semáforo? A ver. Quen non sabe o que é un semáforo? Eu, de todos modos, voume asegurar, Voume asegurar porque non me gusta meter a pata. Semáforo. Teño aquí un libro das miñas consultas. Vamos a ver. Aparta. Como plantar os allos. Solfatar as pulgas do can. Ferramenta. Mira a remolacha. A matanza do porco. Semáforos. Semáforos, 3 colores, sirve para... Bueno, home, eu xa o dicía. Pasa que me gusta asegurarme, Eso que quede claro. Igual cos vosos mestres. Aunque sepan a lección, sempre repasan o libro. Bueno, vamos a ver. Parece mentira. Pero vosotros sabedes a importancia que ten un semáforo. Parece mentira. Si non coñecemos os colores, sabedes o que pode pasar, xa o sabedes. Claro, que un día nos poñemos a cruzar nun color que non era e atropellamos un coche. Pois eso é o que non pode ser. Depois as compañías non pagan. É moi importante coñecer os semáforos. Vamos a ver. Os colores. Ten 3 colores. Fofito, díllelo aí. Díllelo. Rojo, amarillo y azul. ¡Punto! Ola, outra vaca no maíz. Vaiche boa. Pero vamos a ver, Fofito, vamos a ver. Rojo, amarillo, Parece azul. mentira en ti que non sepas eso. O roxo é sí ou non? Sí. O amarelo sí ou non? Sí. Azul. No. Xa me facedes dudar, que queredes? Que volvo a mirar o libro? Vamos a ver. E o outro color, si é o roxo e o amarelo, cal é o outro? Como que vete? Xa me irei. Ai, verde, sí, señor, verde. Pois sí, enterache esta hora. Roxo, amarelo e verde. Pero aqueles non saben quen inventou o semáforo. Home, un home. Foi un home. Unha pita. ¡Punto! Sí. Unha pita. Mira, vámoslo deixar, Fofito. Vamos, que está en roxo e logo se pon en verde. Vamos, porque isto hai que acabalo. Por certo, este semáforo é moito dura, Sí. Hai que cambiar de ruta. Pa. Bueno, a ver, cuidado, Estás poñendo, está en roxo, amarelo, en verde. Adiante, maestro. Ai, o que ven aí. Cuidadiño, amiguillo, que vayan as curvas. Ai, as curvas. A ver esas caderas. El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo en un auto feo, pero no me importa porque llevo torta. Ai. Mamma mía, mamma mía. Ai, o que ven aí. Mira que baches. Ai, do primeiro non pasamos, Ai, agárrate. Pa. Agarrade vos rapaces. El Viajar es un placer que nos suele suceder. En el auto de papá. Sí, iremos a pasear. Vamos de paseo En un auto feo, pero no me importa porque llevo torta. Vamos de paseo en un auto feo, pero no me importa porque llevo torta. Moitas grazas, amiguillos. Hasta sempre. Un aplauso forte, pero para todos vos. Moitas grazas. Moitas gracias. Hasta sempre.